Ese byashoboka guteka gasozi kamwe gashobora guhindura isura y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo kakanahungabanya ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubwa Gitega icyarimwe? Ibaze nawe ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'izo Burundi FDNB, umutwe w'iterabwoba wa Fidele, inyeshyamba za P5 za Kayumba Nyamwasa, abacacu b'abanyamahanga ndetse n'imitwe ya Wazalendo, bose bakwiswe inshuro bakwira imishwaro mu gicuku. Ibisinzozi n'ukuri kwabaye kuri uyu wa kane Nyakanga 2026. Ibirindiro bikomeye bya Poizero byaraye biguye byo bitatombe. Iyi si intambara isanzwe, ni intambara yo kubaho cyangwa kuzima. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mizi y'irihirima rya Poizero ndetse n'ikizakurikiraho ku butegetsi bwa Tshisekedi. Masaha y'igicuku ubwo benshi bari basinziriye, isaha ya saa 8:30 zo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 4 Nyakanga 2026 yanditswe mu mateka mashya y'akarere k'ibiyaga bigari. Umutwe witwaje intwaro wa MLDP twirwaneho uri mu ihuriro rya AFC M23 wagabye igitero simusiga ku birindiro byari byarahawe izina ry'ikirenga rya Poizero mu gace ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Igitero ntabwo cyari nkubiri y'akanya gato, cyari igikorwa cya gisirikare cyapanzwe mu bwitonzi buhambaye. Colonel Fidele Rugabo, umwe mu ba ofisiye bakuru batwirwaneho, yemeje aya makuru adaciye ku ruhande. Mu magambo yagize ati ibikorwa bya gisirikare muri Poizero birangiye aka kanya saa 8:35. Poizero, Baluta, Kalonge, Bicumbi na Rubemba byafashwe, abanzi bakwiye imishwaro mu buryo burindwi. Kuki abanzi bakwiye imishwaro mu buryo burindwi? Ku gihuriro ryari rihari ritari ryoroshye. Twirwaneho na M23 bahanganye n'ingabo zivuye imihanda yose FARDC ya leta ya Kongo, ingabo zo Burundi FDNB zoherejwe mu buryo bw'ibanga n'ubutabazi n'amasezerano hagati ya Chilombo ndetse na Sebarundi cyangwa Neva. Umutwe w'iterabwoba wa FDLR, inyeshyamba za P5 zasenyutse ndetse n'imitwe ya Mayimayi Wazalendo yari yahawe inshingano zo kurandura burundu abanyamurenge. Aba bose batunguwe n'umurindi udasanzwe. Kwigarurira Poizero, Baruta, Kalonge, Bicumbi na Rubenga mu ijoro rimwe byerekanye icyuho kinini mu nzego z'iperereza ndetse n'ubushobozi bwo kurwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa n'abambari bayo. Kugira ngo twumve uburemere bw'amakuru y'uyu munsi, tugomba gusubira inyuma gato tukareba imiterere y'aka gace. Poizero ntabwo ari agasozi gasanzwe, iri hejuru y'igice cy'imisozi miremire ya Fizi. Mu rwego rwa gisirikare, uyobora Poizero abayoboye inzira zose zinjira cyangwa zisohoka muri kariya gace. Ni isangano ry'inzira zigana mu bice bitandukanye by'ingenzi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyo turebye mu majyaruguru y'uburasirazuba ubona umujyi wa Uvira, iyo urebye mu burengerazuba ubona Mikenke na centre ya Minembwe, naho mu majyepfo ukaba ureba mu mijyi ya Fizi na Baraka. Ku ngabo za FARDC, Poizero yari zone ikomeye cyane, no kuvuga ibirindiro bikuru by'ibikoresho. Aha niho haturukaga intwaro, ibiribwa n'amasasu bivanwe i Baraka mbere yuko byoherezwa ku rugamba rwo kurwanya twirwaneho. Ariko reka twibuke amateka ya vuba. Tariki ya 17 Mutarama 2026 twirwaneho yari yafashe iyi Poizero. Icyo gihe ihuriro ry'ingabo za Kongo ryakozwe n'ikimwaro, bituma ziyambaza ikoranabuhanga rigezweho, hifashishwa indege zitagira abapilote, no kuvuga drones, ndetse n'abasirikare kabuhariwe bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzwi nka IBU. Ibi byatumye twirwaneho isubira inyuma, leta yisubiza Poizero. Kuva icyo gihe kugeza none mu kwezi kwa Nyakanga, FARDC, FDNB na FDLR bari baragize Poizero isibaniro ry'ibirindiro byo guteguriramo ibitero bikomeye byagabwaga muri centre ya Minembwe na Mikenke, bica abasivili abanyamurenge banatwika inka zabo. Gufatwa kwa Poizero nyuma y'iminsi mike cyane, twirwaneho yigaruriye Mikenke na Biri ku wa 1 Nyakanga, bivuze ko umuzinga w'umwanzi washenywe.
abaturage ba Minembwe, Poizero, Bicumbi, Baluta, Kalonge, Lubemba ubu bose bashobora guhumeka kuko urupfu rwari rubugarije. Bari bamaze igihe kinini mu buzima bugoye cyane, nta kugoheka, n'ubuzima bwawe bwuzuye mu rwango n'iterabwoba rishingiye ku moko. Ntabwo byari byoroshye. Iyi ntabwo yari intambara yo kwagura imbibi gusa ku banyamurenge n'umutwe wa MLDP. Iyi ntabwo ari intambara isanzwe ya offensive cyangwa kugaba ibitero cyangwa defensive cyangwa ariyo yo kwirwanaho. Oya, iyi ni intambara yo kubaho, ni intambara yo kurokora ubuzima. Tshisekedi na mugenzi we Evariste Ndayishimiye w'Uburundi bari barashyize imbere politiki yo gukina ku byiyumvo by'amoko. Bari barumvishije ingabo zabo ko kwirukana no kurandura abanyamurenge ku butaka bwabo gakondo byoroheje kubera ko ari abatutsi. Iyo bitekereze y'urwango niyo yatumye bari mihuriro riteye ubwoba. Ariko mu ijoro ryo kuwa 4 Nyakanga binyuze bishyuye ikiguzi gikomeye. Ingabo z'Uburundi n'iza Kongo zasize ubuzima kuri uyu musozi. Fidele isubizwa inyuma, kibuno amaguru, abacanshuro bahembwa kayabo k'amadolari baratsindwa. Umutwe wa P5 wa Kayumba Nyamwasa wo wasenyutse burundu urayonga mu gice nako mu gihe FRDC na FDNB ubu bakwimishwaro ibitugu byuzuye ivumbi. Kwerekera ibi ari ingenzi kuko bitanga isomo rikomeye mu rwego rwa politiki n'igisirikare. Ni ubutegetsi bwa Kinshasa n'igiteka bwibwira ko bwatsinda urugamba rwo kwirukana abaturage ku butaka bwabo bw'amavuko hifashishijwe ingengabitekerezo y'amoko n'imitwe y'iterabwoba nka FDLR, bagomba kwitegura urugamba rurerure ruzabavuna kandi bazatsindwa. MLDP na M23 bayoboye ihuriro rya AFC berekanye ko intwaro y'ukuri n'uburenganzira bwo kubaho iruta drones n'abacanshuro. Isura y'intambara niyagarukiye muri Fizi gusa. Iyi nsinzi yahinduye umuvuno n'ingamba z'ihuriro rya AFC M23. Kuri ubu AFC ntigishaka gusa kwirwanaho mu burasirazuba, ifite intumbero nshya kandi ngari. Gufata Poizero bikimara kuba amasaha make gusa nyuma y'icyo gikorwa yakinguye amarembo akomeye. Ubu inzira igana Fizi n'umujyi wa Baraka irafunguye. Umuzamu wari uhari yakuweho. Urugendo rwerekeza mu mujyi w'icyambu cya Karemi rwabaye rugari, ndetse n'icyegeranyo giheruka cy'umuryango w'abibumbye ONU cyari cyemeje ko umujyi wa Karemi uri mu byerekezo by'ingenzi by'urugendo rwa gisirikare rwa AFC M23 mu kwagura ibirindiro byabo. Ibi byashimangiwe cyane n'umuyobozi w'ihuriro rya AFC Bwana Colonel Nanga mu mbwirwaruhame yagejeje ku barwanyi be mu kugaragaza ko uri maboko ya AFC M23. Nanga yumvikanye nk'umuyobozi wizeye intsinzi idashidikanywaho. Yagize ati dushimye Imana yatuyoboye kuva Sabyinyo kugeza hano, kandi zatuyobora ejo muri Katanga, Kisangani, Ikindu, muri Kasayi, Bandundu, ndetse no kugeza ku kuyobora igihugu cyose burundu. Ibi byose bizagerwaho binyuze mu mbaraga zacu, ariko cyane cyane binyuze ku gitangaza cy'Imana nk'uko twabibonye iminembwe. Aya magambo ya Nanga asobanura iki mu rurimi rwa politike? Bivuze ko intambara yavuye ku rwego rwo kuvuga ngo turashaka uburenganzira bwacu muri Kivu, igeze ku rwego rwo kuvuga ngo turashaka guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa budashoboye. Kuvuga Katanga, intara ikungahaye ku mabuye y'agaciro, kuvuga Kisangani na Kindu, imijyi ingenzi mu bwikorezi no mu gihugu hagati, kuvuga Kasayi na Bandundu hafi cyane imiryango y'umurwa mukuru Kinshasa. Ibi ni ukwerura ku mugaragaro ko urugendo ari ukubohora igihugu cyose. N'igikuba cyacitse rero kuri Perezida Tshisekedi. Ushobora kuba yibaza niba ibyo amaze igihe biba bigiye kumugarukaho mu buryo bwa tsunami ya gisirikare. Kandi nkwibutsa igitangaza cy'iminembwe ni ugushimangira ukuntu akarere kari kuzuye abanzi kahinduwe agace k'amahoro ku banyamurenge bahabwaga akato. Colonel Fidele Rugabo we yaciye amarenga ko umujyi wa Fizi na Baraka ari byo bikurikiraho. Muri make, igwa rya Poizero si ugutakaza agasozi gusa kuri FRDC na FDNB, ni ugutakaza icyizere, ni ugutakaza ibikoresho, kandi ni ugutakaza muri rusange, ni ugukata
ikarita nshya y'igihugu n'insinzi yabari baragizwe ibicibwa mu gihugu cyabo. Igihe cyose ubutegetsi buzaba bugikomeje gukoresha ingengabitekerezo y'amoko, imitwe nk'iyi irwanira kubaho no kurinda abayo izakomeza kubaho kandi izakomeza kubona imbaraga n'impamvu yo kwagura urugamba. Ese Kinshasa irakomeza kurebera no kwishingikiriza ku bacancuro batsindwa buri munsi? Ese Evariste Ndayishimiye arakomeza kohereza urubyiruko rw'u Burundi rupfira mu mashyamba ya Fizi mu ntambara zitabaraba? Ibyo biri imbere. Inzira ya Karemi na Katanga irafunguye kandi point zero yasibye zero ubu yabaye point de départ, aho urugendo rutangiriye rugana Kinshasa. Urakoze gukurikira ubusesenguzi. Niba ukunda ibiganiro byacu, kora subscribe, usangiza inkuru abandi kandi utubwire igitekerezo cyawe muri comment.